Dobar dan, ja sam Kajra, ovo je moja kolegica Veronika i mi smo članice učeničke zadruge Celestine, Srednje škole Donji Miholjac. Danas ćemo vam pokazati kako napraviti domaći kvasac i od njega dobiti kruh. Materijal koji nam je potreban je brašno, voda i malo soli. Od pribora koristimo posude, žlice, kuhinsku krpu, kalup, papir za pečenje, kuhinsku vagu, staklenu teglicu, pamučnu tkaninu i gumicu. Proces ćemo prvo započeti izradom kvasca. Kako bi dobili kvalitetan domaći kvasac, potrebno nam je 30 g pšeničnog ili raženog brašna. Mi ćemo koristiti raženo danas. Zatim u to dodamo 30 ml vode. Izmiješamo dok ne dobijemo glatku smjesu. I to prekrijemo sa pamučnom tkaninom i učvrstimo sa gumicom. Od tog istog kvasa ćemo napraviti kruh. Za kruh nam je potrebno 300 g pšeničnog brašna, 200 g raženog brašna, 340 ml vode, žličica soli i isteglit pola teglice kvasca. Zatim sve to izmutimo. U ostatak kvasca ćemo zatim dodati još 20 g brašna i još 20 ml vode. Sa ovim postupkom smo si osigurali količinu za iduće korištenje. Kruh kada smo dobro izmiješali, stavimo kuhinsku krpu na njega da se fermentira sat vremena. Nakon što se kruh fermentira sat vremena, izvadimo ga, maknemo krpu, premjesimo ga 3 puta. Zatim ga izvadimo, stavimo na papir za pečenje, oblikujemo ga po kalupu koji imamo, stavimo u kalup i stavimo na pečenje. Proces fermentacije je jako dug proces i za to treba strpljenja. Zato je najbolje tijesto umesiti na večer, ostaviti ga preko noći i ispeći ujutro. Peče se u pečnici na 220 stupnjeva na pola sata. Ovo je tradicionalna i starinska tehnika pravljenja kruha i peciva koje su u prošlosti naše žene koristile dok su doma u krušnoj peći pekle kruh. Na ovaj način možemo praviti slatko dizano tijesto za kolače, a kruh i peciva koji su napravljeni na ovaj način mogu sačuvati svježinu i do 1 dana, a posebnog su ukusa i mirisa. Mi naš kruh stavljamo u papirnatu vrećicu sa deklaracijom na kojoj piše kada je proizveden, do kad mu je rok upotrebe, šta sadrži od sastojaka i kako ga sačuvati. Ovo je najnoviji proizvod naše učeničke zadruge i nadamo se da će se dobro prodati.